Ngibingelela inceke yenkosi lekhona phakathi kwethu egameni lika Jesu nabo babe bonke nabo makeke nabo sisi egameni lika Jesu ne praise team nalabashayela ngiyabavusela ngegama lika Jesu. Amen. Ngibuka lesikhathi angithi sele 15 minutes for sis. Angiyalile lapha ukuthi isikhathi angiphuma 7 half past. Oh. Ngiyalwe kakhulu ekhaya. Wathi ngingaqali nje ngalibuka ilwashi. Kufuna ke nihleni angibeke wena Msibu uhle uthi ngiyobona ukuthi sekukabi. Amen. Nawe uyaliwe kufuneka ulalela umyalo. Inkosi inibusise. Ngiyabingelela ke kabusha egameni lika Jesu. Siyabonga ukuthi sesikhondile ngale praise and worship le bathi abantu labashaya sikhulukhulume ngayo la. Inkosi inibusise nami ngiyafisa lokuthi kube khona phela kuhlabela kanye nje. Liculo lehlethi la enhlitweni yami. La kuhlabela verse linye lelitholakala kule izihlabelelo zokudumisa ke bayayathi labanye kuthi ihlethi kakhulu enhlitweni yami 136 or so. Amen. Yebo Nkosi ngivuma lo mthwalo ngize ngiqeda uhambo lwami lapho zosulwa izinyembezi uye oyisihlobo sami yebo Nkosi ngivuma lo mthwalo ngize ngiqeda uhambo lwami lapho zosulwa izinyembezi nguye oyisihlobo sa nguye oyisihlobo sa nguye oyisihlobo sa nguye oyisihlobo sa yebo Nkosi yebo Nkosi ngivuma lo mthwalo ize ngiqeda uhambo lwami lapho sosulwa izinyembezi uye oyisihlobo sa uye oyisihlobo sa uye oyisihlobo sa uye oyisihlobo sa oyisihlobo sa. Hallelujah. Ihlethi kakhulu enhlitweni yami. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. Siyabonga ke bazalwane. Nami enhlitweni yami lihleti leli chorus semaviki lamaningi lihleti le ngoma. Kuthi angithathe esiphambana. Nami ngisethwale ngoba naye wangifela Jesu inkosi inibusise. Lapha ke sikhuluma ngale praise and worship lebesikiyo. Ngiyacela ukuthi sifunze John chapter 4. Sukela ku verse 4 sitawubona ukuthi sifika kuphi. Ngiyona lokulehleti enhlitweni yami lo ngasifundzela John chapter 4. Kanti nasingaqala ngaMark chapter 12 verse 30 nje edvance. Mark 12 verse 30 inkosi inibusise. uNkulunkulu wakho Amen. ngayo yonke inhlitiyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke emandla akho. Amen. John chapter 4 ke siqale sifunde nje lo verse 4 qala kuphela. John chapter 4 verse 4. Bekudzingekile ukuthi ahambe ngendlela lethabula eSamaria. Verse 5. Jesu wangena edolobheni laseSikhari lelaliseSamaria, ejudane nensimu yaJosefa, layinikwa nguJakobe. Umthombo waJakobe bewukhona lapho. Jesu asagciniwe ngenxa yeluhambo, wahlala phansi eceleni kwawo waphumula. Bekungacishe kube li-hour leli-12 emini. Wase kuchamuka umfati waseSamaria, ade kukha emanti. Jesu wathi kuye, ase unginathise thina. Bafundi bakhe babesengekho baye uthenga kudla edolobheni. Lo mfati womSamaria waphendula wathi, kodwa njengoba wena ungumJuda, mina ngingumSamaria, ungicelelani ukuthi ngikunathise? Ngoba phela emaJuda akadlelani nemaSamaria. Jesu waphendula wathi, kube mane bewusati isipho saNkulunkulu, nekuthi ngubani lona lothi nginathise, ngabe ucele kuye, yena abetakunika emanti laphilako. Lo mfati wathi, Nkosi, awunalutho lwekukha, kanti nalomthombo uyashona. Pho utawathathaphi lawo manti laphilako? Amen. Amen. Sitaqhubeka siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi asithandazele munye lo nemthandazo. Sibongele live. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Enhlitweni yami kuhletike lelivi umuntu uma umthanza njengoba njengoba semukele Jesu umthanza ngako konke kwakho. Ngithanza leli verse la 30 ke la ku Mark lathi khona oyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngenhlitiyo yakho yonke. Umuntu na umthanza wonke ngenhlitiyo yonke uphinza uthi with all of your soul, aphinza athi with all of your mind nengqondo iconcentrate la kuye. Na umthanza umuntu ucabanga yena ngithi. Na umthanza umuntu uhlala enhlitiyweni yakho
lapha kule njoba send praise lo nkulunkulu uma ahlete enhlitweni bamba kude lokunye lokucabangako ngaphansi kwakhe. Amen. Ngiyayithanda praise and worship ngoba ayendiwa ngilomunye umuntu kodwa ivuka la ngekhathi kwami ikhombise ukuthi ukhona umuntu lengithandzana naye. Futhi praise and worship imnanzi ngoba noma ngabe khona umgodi lombele wona awukhishwa ngilomunye ukhishwa ngile praise lela kuwe. Amen. Uyabona bo Paula naSila nabasejele kude lo abeta bahlabelela yavuka la ngekhathi lena bavele bathi bana bammemeta bamati kwekuthi lele simbitako siyatana naye siyathandzana naye akazange athathe isikhathi wavele wefika emkhathini wabo wenda uyabona kuthiwa wabreak ama-fetters lele sithandzana naye is so powerful that noma ungene kumuphi umgodi uyakukhipha ukhishwa ngile praise lela kuwe. Ngisho ngoba ngiyakwati kuhlabelela ngikhishwe ngumculo lo la kimi ngibe la mbamba ngishayiwe kodwa ngithi ngiyahlabelela bese uyefika lo sithandwa sami anginyomule emgodini angibeke enzaweni lephakeme. Le ndlela ifuna ube newakho uNkulunkulu lo tahla umpraiser ngalenye ilanga le praise and worship ayisiwo kuhlabelela kuphela. Ngalenye ilanga uthi kimi ekhaya njengoba kuye kunikelwe enkonzweni yini unganikeli na uwedwana. Amen. Ngiyasuka lapho ngithi angisibe siqaqadza lokakadzeni ngiyaqaqadza ngihlabela ichorus sina siswami sohambile emhlabeni ezingiqaqadza sihlabela ngiqaqadza wefika umnikati weqaqadza wasehlela sineshaya ukuthi sinikele imali wefika wasinake fika samangala kwekuthi kanile tintfo tenkonzo ungatithatha lula kanti naNkulunkulu ekhaya wehla wasehlela nale mali lesasicatha sasingakayibe sagcina sayikhipha sayibeka phansi setenkonzweni siphethe imali siyiqaqadza endlini. Ukhona lo Nkulunkulu ufuna umkhonde ngenhlitiyo yonke njengoba asho 30 athi love the Lord your God with all your heart. Now umthanza ngenhlitiyo yakho yonke even the mind icabanga yena. Amen. Uthi uphinze umthanze nange soul yakho nange mind yakho and with all of your strength. Lo sila silethwe kumthanza saba nemandla ekutenkonzweni. Inkosi inibusise. Ngalamanye amagama ngithini ngithi uNkulunkulu ufuna konke bungithi bethu. Not a part of you, kodwa the whole of you. Kuze utomjabulisa uNkulunkulu. Ubuye athi lapha ngithanda lokuthi uthi Jesu nasefika eSamaria ukhanza umfati waseSamaria ukhanza Jesu umile. Amen. Lo mfati udebate na Jesu ngoba kamati Jesu. Kani ngalelo langa ufike kumnikati wekuphila. Naka debate uthi ngisiphi isikhathi lesi best ukuthi ubuta nge best time, best place, ubita nge style of worship. Uthi Jesu konke lokhu useless. Kwekuthi ubuta tayela wena. Nangabe ngingenile kumuntu mina kuna style. Ngimendisa. Amen. Uya reply ya Jesu uthi lama issues lo wabekako akasi relevant kulo kungipraise. Uthi when you worship lokumqoka kwekuthi you worship in spirit and in truth. Ngola athola khona ukuthi hawu kan Jesu uworshipa ngamoya nangeliqiniso. Amen. Hallelujah. Ngibukile ke lokuthi nabe kusho ukuthini lokuthi verse 23 true worshippers ngicela kuqala la uthini nakakhuluma Jesu uthi lithi lelivi he is seeking lo Jesu lesimkhondako uyayifuna ipraise uhamba ibuka kuthi ngayithola ngakuwo asiphinde sifunze sithi verse 23 Kodwa sikhathi siyeda nanyalo sesifikile lapho labo labakhonda ngeliqiniso bayawukhonda babe ngamoya nangeliqiniso
ngobe babe ufuna labamkhonda kanjalo. I like that. True worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Ufuna lenhlobo letamkhonda letawuthi nayi truly revealed in the Bible. Le worship isezwini le yeliqiniso. Umathi kuthi ungibani basendulo kuthiwa bebathina bayitholile bebafundziswa baka-Israyeli emagama aNkulunkulu ukuthi ungibani. Kukhona la uthi nawufunza la magama kaGodi nawutifundzela ufika umuve kwekuthi kimi unginako. Amen. Now worshiper embulile who he is kuwe awufanani awuworshipi ordinary. Kukhona lento loyivaka ukuthi lento ingenile kimi. Kukhona lo muntu ngimworshipa nje ngiyam-understanda ngoba ngiyiphethe lento lekangiyo. Hallelujah. Worship in truth means to worship God ngendlela leka revealed ngayo evini lenkosi inkosi Ndusiwe. Nagathi you must worship in spirit sengishido he wasn't referring to the Holy Spirit but uthi to your spirit. Amen. Angithi nase wendiwe ngeimage yaGod spirit sakho sibese siba nalo God. Uthi ke thatha le spirit sakho lesine image bese uyangibita ngoba ngimi lo mnikati wale image. Bese kwendeka into. Hallelujah. Hallelujah. Asengiyacetha forms of praise. Ngithite lapha ama forms of praise ngendlela labhalwe ngayo ne worship evini lenkosi kuthiwa ne confession is a form of praise ngoba ufuna iholiness. Hallelujah. Abuye athi nekuhlabelela nekumemeta ushout bangathi uyahlanya kani khona into lengena. It is a form of worship. Nekuma nje in honor phakamisetanda uthi wena wedwa inkosi. It is a form of worship. Hallelujah. Lokunye you make a joyful noise. Umemete. Amen. Umemete ungazusi kude lokuvaka kanti abanye bayakuva. Amen. Ngalenye ilanga nami uyangimemetisa endlini. Ngoba uyefike lo nkulunkulu akumemetisa ungakhulumi ngendlela ongakayiyo. Ngisamemeta ngimemeta ngeva kuvule kumnyango kungena umuntu efika aguqa embi kwami. Wakhuluma ngingamboni ngoba ngigcwele lento legcwele kimi wathi nje ngicela ungibeke tandla ngangambuki ngathi nzenini ngoba ufikile lo mnikati wepraise kukhona into lekufuta ishiya. Hallelujah. Making a joyful noise nekutestifya kuyis form of praise. Nalokudlala ke le musical instruments it is a form of praise. Nekuphakamisa tandla inkosi inibusise. Amen. Lokunye uthi the best style of worship is the one that represents your love for God. Khombi usuku khombisa kwekuthi ngiyakuthanda kangakanani. Amen. Uthi ke God lapha kimi nangihle ngenda le praise. Uthi angikufuni imitate abantu. I want you to be yourself. Now praise a worshiper be yourself. Ungaboni lo munye enta kanje bese wenda kanjalo. Yiba ngiloko ngoba uNkulunkulu wathi le image le la kuwe le yakhe ukufuna noma ngabe unemalini yenda ngalamalini uyakufa. Hallelujah. Ufuna nje uNkulunkulu ukuthi ube nguwe ungabi ngilomunye umuntu. Ubuyathi love God with all your mind. Kuthiwa lapha kufunana lapha ngema na worship awulahlekelwa ingqondo. Angisikuye sesikhathi sithi siya-worship abesehlela dilimi uthi nakunemuntu lo ngakholwa kufuneka naye understand that ukhona ku amen phela singakhulumi bese akusevakala. Amen. Uthi lapha uthi nangabe uyamworshipa lo nkulunkulu muworshipeni kodwa ningabakhohlwa laba ngakholwa. Lokho kuyangibangalisa ukuthi phela sesingimoya uthi kodwa liba setingqondweni kuze nto ngiko athi yendani lento ngeorder nangahlele embisi. Asimfunze 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14 la khuluma khona ngale ndlela yekuthi nakwendiwa lutho. 1 Corinthians
Romans chapter 14 verse 1. Ngithanda la ukuthi you must be thoughtful. Ungendi ngazuthi na wenda le praise so sangene kodwa yiba nemqondo phela. Amen. Funza ke sithi From verse 26. 14. 1 Corinthians chapter 14 says Ngakho-ke bazalwane nanibuthanele 26 kukhona. yeah. Qhubeka. Nibonikana emathuba, lomunye akacale liculo, lomunye afundzise. Ngicela lo 40 ke. Everything should be done. Verse 40. Kepha konke kwenteni kahle ngendlela embiso. Ngalamanye amagama kusho kususethe ingcondweni phela ngithi kufuneka uye yonke into uyende ngeorder. Ungendi kwekuthi nangabe kuthiwe sesiya praise siya worship ungathi sesisangene kancane. Lo munye soyenda nemgilingwane konke kune order ngithi. Amen. Lo munye nje angazuba zube afika lalela ipulpit. Akusasi order. Ngoba kuthiwe yonke into ayendiwe ngeorder. Amen. Lapha ke ubuye uthi in a fitting manner, an orderly manner. Khona bangethu silaba ngakholwa nakefika sithi inhlanya le. Afika abone ukuthi labantu bane order lapha. Hallelujah. Ngicela sibuke ke naye kwegcina sibuke Romans chapter 12, I'm sorry. Chapter 12 sesibuka luhlobo uthi na worshiper ngicela siqale okay sisifunze Romans chapter 12 from verse 1. yeah Kukhonda uNkulunkulu ngesiphiwo lonaso. Ngakho-ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imtimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili. Ningalilingisi lelive kodwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu. Khona nitekwati kuhlolisisa lokho lokuyinthando yaNkulunkulu. amen lenguthanza kola kulo chapter 12 kuthiwa uthi God nikelani insizwa uthi nikela uyathi kwekuthi ungeke umpraise uNkulunkulu na utahlwe ha umuntu otapuna tono ubuye uthi sodo umpraise ufuna uhambe uba ngumhlatshelo lophilile uhlodimikisa uthi babe cleanse me kungako ipraise and worship uma ngabe asisingcwele siyahlabela sihijack emadimoni angisho ukuthi emadimoni njalo anathi uhlabele kodwa ingevakali ingoma ukuthi indzaba it is the vessel. Hallelujah. Uthi ke lapha in order kwekuthi nitothi nanenda nende ngalendlela ye spirit njengoba thi why does God want your body not your spirit uthi nikelani lo mtimba usela mtimbeni unikele lo mtimba ngoba kunetinto lo mtimba lohamba utivusa la enyameni ungeke nawu la emhlabeni vele you are in a war uyafighta hamba uhlube unikele amen na unikele so uyabuya noma so uyapraise kodwa unikele lo mtimba ngoba nawo lo mtimba ufuna kwawo. Hallelujah. Lokunye uthi lapha uthi in your worship we are to offer our bodies as a living sacrifice kube ngumnikelo lophilile umnikelo lophilile awukafi angithi baba kusuku live uyaphila uyabreathe angithi une habit ke lo mtimba lo mnikelo lophilile uyabona ukuthi nasto praise afuna sibe yisacrifice asikafi but be a sacrifice uthi manje le sacrifice iyaphila it is not dead ihle ibe ne habit ya crawler ihambe yofuna sona amen uthi ke every time you come for worship unikele ubekela thini uthi ngiyawubeka baba kuze kuhlabela kwami kwemukeleke amen uma ungawubeki utawukhanza ukuthi sewuhlabela sekuvuke mine kanti na ubeka kuphela nekuthi kuvela mine bese kuvela lo mnikado wenkosi ngoba la kufuneka kungaveli wena
uvele the God lo mpraise. Amen. Kuthiwa lapha uthi in worship siletha lemtimba wethu ube offering, a living offering. Usually sacrifices vamise kwekuthi sicabange kwekuthi into lefile lefika ibekwa ngithi, kodwa uthi thina we are a living sacrifice. Kufuneka kodwa siunikele lenyama yethu ngoba iyaphuma ihambe yofuna into tasemhlabeni. Uthi ke God takes pleasure in your sacrifice of worship because kuyasitshela kwekuJesu ukuthi Jesu wasacrifice. Uyayithanda ngiko he goes about looking for it ngoba wasacrifice kuqala nasita kuye si sacrifice imtimba yethu uthi these are my children. Amen. Ngoba silandzela yena. God is also pleased with ema sacrifices lehlukene. Ungadenyeti lo munye ngiloko lo munye lo kudale yena kwekusehluka sehluka kuye kumnanzi lokusibona nawe vetala kwakho nalomnya veta kwakhe na yibeauty yakhe. Ngithenza lo munye athi uyahlabela nje ngathi kwakhona lo munye babe ahlabela angathi uyabhimba, kodwa le ngoma nawe ilalela sisebancane emfundisi wami kwakuba Jesus Nkosi yami kwakuba nababendlovu la waliseNazarene efike eme lapha aphatha umbhobho athi yebo si ahlabela emkhulu silele ahlabele embhobheni athi angaqedza sengiyathandaza lo emukela Jesu silele ufike ngabo 5 kodwa lo Jesu sasimuva. That is sacrifice. Abeta atinikele angakedi kwekuthi mhlambe noma liphimba livumi kodwa nje philethile kuthi ngitotinikela. Love God with all your strength. I-worship ithatha effort. Kufuna kungabi ngumlo lazy. Kufuna kube ngumuntu lo practice uthi Nkosi ngiyayinikela ngiphindze futhi ngiyaqala kwekuthi umane usiphele praise lengiyo. It's an effort. Now vilapha angeke utawuqhamuka ne-stale i-praise le-stale kanti kufuneka i-effort with all of your strength. Inkosi nibusise. Ngitawuthi nje bantwana basekhaya uma nipraise noma ngalene langa I don't feel like it, but kusho kwekuthi wota ngale diphushe ngoba kuthiwa with all of your strength. God utan reward. God bless you. Lena mansa Lena mansa Yeswe lakhe Ephosisi Thandaza labakhona kuma sithandaze nawe utithandazele uthi Paul endlini yeminindlu kuneteacher letinengi bese uthi ngileso sitsha stenda sona ukuthi sibe sitsha lesihloniphekile. Ngiyacela sithandaze sonke nawe uthi Nkosi ngende ngibe sitsha longakhona kwekuthi
usisebenzise ngetikhathi letibalulekile ngende ngibe yi-true worshipper. I want to worship you, O God, with my spirit. I want to truly worship God with my spirit. Ngize ngilahleke ngibone tindvo tasezulwini ngoba uthi asimkhondeni ngamoya. Babelongcwele siyabonga. Sive kahle Nkosi kukhuluma kwakho ngendlela levakalako kwekuthi Nkosi asite kuwe sikukhonde sikutsanze ngenhlitiyo yonke. Sikutsanze ngemphefumulo wonke. Sikutsanze ngemandla ethu onke. Babe wethu longcwele ufuna i-effort. Awufuni luthando lwemlomo kuphela. Ufuna i-commitment lephathekako. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Ufuna i-commitment lephathekako. Sifuna kuba tikhondi takho letingemalanga bemlilo. Siyayinikela Nkosi imitimba yethu kuba ngumnikelo e-altari. Oh, hallelujah. Umlilo wasezulwini ubaswe sibe ngilomnikelo lophilako lobekwe elathini. Baba wethu onamandla kufake lokushisekela kukhonda ngeliqiniso. Singabi nekutendisa sikukhonde ngeliqiniso. Siyabonga babe wethu longcwele. Siyabonga uNkulunkulu losatiko. Sitinikela kuwe Nkosi. Kube mnanzi kuba sebukhoneni bakho. Kube mnanzi Nkosi kuhubelela embi kwakho. Kube mnanzi Nkosi kuphakamisa ligama lakho. Sibonga kusicondzisa kwekuthi ufuna lihlobo lolukhonda kanjani. Siyatinikela Nkosi evini lakho. Sibekela Nkosi umkhondi wakho. Umfihle umfukamele. Bese uyabusisa Nkosi libandla. Ikakhulu bantfu labasha uthi vusele. Ema worshippers latawubhoboza the spiritual realm. Kubhoboka umthombo wemvuselelo. Ngenxa ye-worship lesime ebungcweleni lesime naseqinisweni. Siyabonga babe sikuniketa lithumo. Sibusise sonke ugcine livi lakho phakathi kwethu. Gama lika Jesu Kristu. Amen. Ooh.